večeras slavimo Božić kao simbol nade, ljubavi, simbol zajedništva. Geografski se to veže uz Betlehem i Svetu zemlju. Znamo da je vrlo nedavno počeo još jedan rat i znamo da tamo trenutno puno djece strada i pati. Tako da je ova večer na jedan dostojanstven i lijep način zapravo molba i poruka mira i zajedništva. Ono što zapravo Božić za sve nas jest negdje duboko u srcu. Hvala.